Iyo tuvuze rero uburasirazuba bwa Congo, bivuga ngo Congo en soi ifite province 26. Muri izo province rero 8 nizo ziri mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ariyo province ya mbere ya Ituri ifite kilometre kare ibihumbi 65,658, ikaba ifite abaturage bagera kuri 3,300,000. Muri iyo province ya Ituri hakaba habonekamo ubukungu bwiza cyane kandi bwinshi buzingiyemo zahabu, diyama, hariyo petrole nyinshi cyane, hariyo imbaho, hakabayo ubuhinzi n'ubworozi. Province ya Ituri ikaba ari mu ma province afite inka nyinshi cyane. Province ya kabiri akaba ari Nord Kivu, ikaba ifite kilometre kare ibihumbi 59,631, ikaba ifite abaturage bagera hafi kuri miliyoni 10. Province ya Nord Kivu ikaba ifite coltan, ifite zahabu, ifite casterite, ifite wolfram, ifite pyrochlore, ikaba ifite uranium, ikaba ifite cuivre, cobalt, hariya za Beni, ikaba ihafite petrole, ikaba ifite gaze hariya muri kiyaga cya Kivu, ikaba ifite ubuhinzi buhinga ikawa n'icyayi, ubworozi muri Masisi, ikaba ifite uburobyi hariya mu kiyaga cya Kivu, mu kiyaga cya Lubere, n'ubucuruzi transfrontalier, kuko ifite amadouane menshi cyane turi buze kuvugaho mu kanya. Hakaza province ya Sud Kivu ku mwanya wa gatatu muri province ziri nyine mu burasirazuba bwa Congo. Province ya Sud Kivu yo ifite kilometre kare ibihumbi 65,170, nayo ikaba hafi ku baturage miliyoni 7. Hakaboneka y'ubukungu bwa coltan, bwa zahabu, hariya za Mwenga, za Shabunda, za Fizi, irahari nyinshi cyane. Hakaba ariyo gasegereti, hakaba ariyo ubuhinzi nabwo, ubuhinzi bw'ikawa cyane cyane hariya muri Kalehe, hariya ikawa nziza cyane ikundwa mu mahanga. Hakaba bafite nabo ubworozi hariya muri Haut Plateau ya Minembwe. Hakaba bafite nabo uburobyi muri Lake Kivu no muri Lake Tanganyika. Province ya kane akaba ari Maniema, ikaba ifite kilometre kare ibihumbi 132,520, ikaba ifite abaturage bagera hafi kuri miliyoni 2,200,000. Nayo Maniema ikaba ikungahaye cyane kuri zahabu, hariya za Salamabila bayo zahabu nyinshi cyane. Hakaba bafite gasegereti, bakaba bafite na diama na cuivre n'imbaho, kuko hari amashyamba menshi, forêt équatoriale, ari imbaho nyinshi cyane, iyo bita bois rouge, bois noir, hariya muri Maniema ziraboneka cyane. Akaba ari province ya Tanganyika, nayo ifite kilometre kare ibihumbi 134,940, ikaba ifite abaturage bagera nko kuri miliyoni 3. Hakaba ariyo ubukungu bwa lithium ngo bukaba ari ikintu gishakishwa cyane mu gukora amabateri y'amamodokari, amabateri y'amadrone. Hakaba hariyo gasegereti, hariya za Manono, hakaba bafite coltan, hakaba bafite ubutare bwa fere, nayo hakaba arimo cuivre, nabo bakaba bafite ubuhinzi n'ubworozi, hakaba ariyo n'uburobyi, kuko Tanganyika ifite ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi biyaga bito tutabasha kuvuga amazina yose ahangaha. Hakaza province ya gatandatu rero ariyo province ya Chopo, hari Kisangani. Chopo ikaba ifite kilometre kare ibihumbi 199,567, ikaba ifite abaturage bagera kuri miliyoni 2,500,000. Chopo rero nayo ikaba ikungahaye kuri zahabu nyinshi, hariya za Nyanya, za Bafasende, ikaba ifite cuivre, ikaba ifite diama, ikaba ifite ubuhinzi, ikaba ifite ingufu z'amashanyarazi, kuko hari shit hariya muri Fleuve Congo ushobora gutanga amashanyarazi menshi cyane. Nayo ikaba ifite imbaho za bois rouge, za bois noir, wazibona hariya muri Chopo bitagoye cyane.
province ya karindwi rero ni province ya Haut-Uele, yo ikaba ifite kilometre kare ibihumbi 89,683, ikaba ifite abaturage bagera kuri 1,600,000, nayo Haut-Uele ikaba ikungahaye kuri zahabu nyinshi. Haut-Uele ifite zahabu na zahabu yemwe nyinshi cyane pe. Ikaba ifite nayo diama, ikaba ikungahaye nayo ku buhinzi bwa kawa bita Robusta, ni kawa nayo nziza cyane. Na hakaba province ya munani ari Bas-Uele. Bas-Uele nayo ikaba ifite kilometre kare ibihumbi 148,331, ikaba ifite abaturage bagera kuri 1,200,000, nayo ikaba ikungahaye hariya za buta, hari zahabu, bafite diama, nabo bakaba bafite ubuhinzi bw'ikawa na ya Arabica bo na Robusta, kandi ifite kalite nziza cyane. Aya ma province rero niyo aremye ikitwa Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo uvuga ngo ni province, aya province ya Congo atuye hakuno y'uruzi rwa Congo. Aya ma province rero afite ikintu huriyeho, si by'amabuye y'agaciro, ariko n'ama province yagize akaga gakomeye cyane, yabuze umutekano muri iyi myaka 30 itambutse. Habayemo intambara nyinshi, habayemo de crise, habayemo za massacre, habayemo ubwicanyi bw'indengakamere kuva muri myaka 30. Ariyo mpamvu dukomeje kuvuga ati se kuba izi province zavamo igihugu kigenga ntago byatanga igisubizo kiri durable, kuko intambara zose zabayemo, izo massacre zose zabaye, cyane cyane zagiye ziba instrumentalize na leta ya Kinshasa. Turaza kubisobanura byagiye bigenda bite, hari hashakwa iki, haba ku bwa Kasavubu, haba ku bwa Mobutu, haba ku bwa Laurent Désiré Kabila, haba ku bwa Joseph Kabila Kabange, n'ubu kujya cha Tshisekedi. Aya ma province yose aracyarimo intambara, aracyarimo umutekano muke, niho hari ama groupe armé arenze cyane par rapport yandi ma province. Tuvuze ko na Bandundu nangwa Equateur na hatari umutekano muke, ariko ufasha ama province yose kuva Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ukagenda Tanganyika, ugafata Chopo, Haut-Uele, Bas-Uele, niyo ma province yabayemo umutekano muke cyane, batigeze bagira amahoro n'umwaka umwe kuva muri za 90. Izi province rero turavuga cyane kuri Nord Kivu na Sud Kivu, kuko ubu niyo harimo imirwano ifuza leta ya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho, ariyo Nord Kivu na Sud Kivu. Izi province ko ari ebyiri zifite akamaro gakomeye cyane kuri leta ya Congo, kuko Nord Kivu yo yonyine mu mutungo ifite muri ya mitungo navuze ikontribuwa purusa 6 kuri budget national igihugu, 6% ya budget national. Naho province ya Sud Kivu ikontribuwa purusa 5. Ngo province ya Nord Kivu na Sud Kivu zo zombi zitanga umusanzu kuri budget ya leta ya Kinshasa ku rwego rwa purusa 11. Urumva ni ibintu bimeze neza cyane. Ni province zifite ekonomi iri stable, kuko Nord Kivu iza ku mwanya wa 4, Kinshasa niza ku mwanya wa mbere, contribute hafi purusa 14. Hagakurikiraho province ya Haut-Katanga, Lubumbashi contribute kuri budget national purusa 10. Hagakurikiraho Congo Central, la Matadi, kuko ifite port ya Matadi, kagira na port ya Banana, zikontribuwa kuri hotel ya purusa 8. Nord Kivu niza ku mwanya wa 4 avec 6%, Sud Kivu ku mwanya wa 5 avec 5%. Ugandima province rero abafite ama pourcentage ari. Alors Nord Kivu ifite imipaka nangwa amadouane korerwaho ubucuruzi, cyaho ibicuruzwa byinshi, twavuga nka douane ya Ishasha ikontribuwa ku rwego runini. Hakaza ntuza poste ya Nyamwisi
nubwo ari nto ariko nayo icaho ibicuruzwa. Hakaza hari frontiere ya Gihorobo, hari frontiere ya Kitagoma, hakaza douane ya Bunagana, ari parmi amadouane akomeye cyane mu burasirazuba bwa Congo. Hakaza poste frontalier ya Buhumba, nayo mine de rien, hari Kabuhanga. Hakaza petite barriere, hakaza na grande barriere. Nivuga ngo azaya na madouane yinjiriza province ya Nord Kivu, kandi izi zose ubu ngubu zikaba ziri sous administration ya AFC M23. Usibye ya madouane rero ifite port ya Goma, ikagira na port ya Kituku. Usibye ibyo ikaba ifite DGI, Direction Générale des Impôts, ifata des impôts bita des impôts directs, des impôts indirects, amasosiyete y'abantu. Ikaba ifite DGRAD niyo ifata imisoro iva mu bintu bya administration muri justice, zo bita les recettes domaniales. Ikaba ifite OCC, Office Congolais de Contrôle, ikagira SNL, zose niyo ntuzani zitanga amafaranga. Ikagira Regideso, ikaba ifite Sonance, ikaba ifite DGRNK. Kwa DGRNK ni ikigo cya province kirebana n'imisoro, iva muri ibintu bya transport, iva muri environnement, iva mu bya commerce, iva mu bya agriculture, bya élevage, muri économie na tourisme. Ikabagira service za foncier, nuko ngo ubutaka, iva mu byo bita de taxe à valeur ya hypothèque. Ikagira service ya mine rero, mine zose twabwiye za colta, za casterite, za wolfram, za tourmaline, za diamant, za pyrochlore. Donc province ya Nord Kivu ni province ikize cyane, bituma ubwigenge bwayo bwatuma iba igihugu gikomeye cyane kurusha n'ibihugu bimwe by'ibihangange byo ku isi. Usibye amadouane rero, usibye n'izi agence tuvuze zikora nangwa zizana amafaranga mu bigega bya leta, province ya Nord Kivu ifite icyo bita des axes routiers, nangwa imihanda y'ubucuruzi. Imihanda y'ubucuruzi rero ivamo amataxe bita za fonere, taxe y'imihanda. Ngo hari axe par exemple twavuga nka Goma, Sake, Kichanga kugera Pinga. Ni axe icamo imodokari nyinshi cyane mu byerekeranye n'isi axe nyine zituvuzaga zintuza z'ubucuruzi. Ugafata axe ya Goma, Sake, Karuba, Ngungu. Ugafata axe ya Goma, Sake, Bihambwe, Masisi, Centre, Nyabyondo, ukagenda Kibua, Walikale, umuhanda ukagera hitwa Osokari. Ugafata axe ya Goma, Kibumba, Ruchuru, Bunagana. Ugafata axe Goma, Kibumba, Kiwanja, Nyamirima, Ishasha. Ugafata axe ya Goma, Sake, Mweso, ugakata ukagenda Gatsiro, Nyanzare, Kikuku, Cyara, ukagenda za Mirangi, ukambutse Kanyabayonga, ukagenda Kirumba, Alimbongo kugeza Kitsumbiro. Ubwo ufata nzira ya za Lubero ugenda Butembo na Beni, ariko turagarukiraho Alliance Fleuve Congo bigarukiye. Ugafata ligne ya Goma, Sake, Minova, ukajya Bukavu. Usibye izo axe nini cyane, ifite axe nka za Vuye Gicanga, ukagenda Igahe, ukagenda za Birambizo ni Bukombo, nangwa ugafata axe ya za Ntuza, za Gashanje, Rugarama, ukagenda Bweru. Hari imihanda yitwa za Mihara, ugaca Bweru, ukagenda za Kivuye, ukagera Ibibwe. Nangwa axe ya Karuba, Ngungu, ukagera Remeka. Muri Walikale hari axe ubungubu Hombo, kuko ubu nayo iri controle na Alliance Fleuve Congo. Hombo, ukagenda za Otobora, ukagera Walikale Centre.
hari axe za Musenge, Isangi, ukagera Itebero, nangwa ukava Ikanyatsi ugaca hitwa Busihe ukagenda ukagwa Rwashi. Aya yose ni ama axe y'ubucuruzi na axe zikomeye cyane ziri très mouvementé, ku buryo zakontribuwa ku rwego rukomeye cyane muri ekonomi ya Kivu. Tutibagiwe n'ama axe nkariya za kuva Kobokobo ukazamuka Karuba ukenda Remeka ukazajya za Ufamando, nawe ugafata Bihambwe, Rubaya, Kibabi ukagenda Kinigi. Iyo yose ni imihanda bita de route commerciale. Twafata nk'umuhanda wa Shasha, ukagenda Kiluku nawo ukagera Karuba, iyo n'indi axe yindi nayo. Nawe ugafata Walikale ugaca hitwa Osokari ukagenda Oso, iyo n'indi mihanda nayo iri très bénéfique kuri leta. Ugafata umuhanda wa Kalembe kugera Pinga, umuhanda ucamo imbaho, ubucuruzi bw'imbaho bwinshi cyane. Cyangwa ugafata axe ya Nyabyondo, Gashebere kugera Kibua. Alors, iyi province ifite potentialité nyinshi cyane, tudashyizeho potentialité ku byerekeranye n'amashanyarazi, kuko ifite imigezi myinshi cyane, za Mweso, za Rushoga, za Ruhoro, tudashyizeho amasite minier nka za Ihura. Ihura hari zahabu nyinshi cyane, tudashyizeho za Nyabyondo, tudashyizeho Ibambo kuko naho zahabu iraboneka. Ni province ihagaze neza cyane, haba ku rwego rwa ekonomi, haba ku rwego rwa finance. Ni province iri très prometteur, ariyo mpamvu Kinshasa kwitakaza byatumye abayobozi ba Kinshasa bata umutwe cyane, kuko nka Walikale yo yonyine hariya muri Alpha Mine yakontribuwaga ku rwego rwo hejuru cyane kuri ziresete zishyira province ya Nord Kivu ku mwanya wa 4 kuri budget nationale y'igihugu. Sud Kivu rero nayo ntabwo nayo iri hasi. Sud Kivu ifite nayo ama axe commerciale, twavuga nko kuva hariya za Minova, ukagenda Kabishamaga ukazamuka Numbi. Numbi nayo ni centre minier ikomeye cyane, iproduza zahabu, hari za tourmaline, hari colta, hari casterite. Ugafata axe commerciale ya Minova, ukagenda Kalungu centre, ukazamuka Kinyezire, ukagenda za Nyabibwe, Nyabibwe ukamanuka Kalehe, Kalehe ukagenda Gasheke, Gasheke ukagenda Katana centre. Yose ni umuhanda Katana centre. Ushobora kugenda Kamakombe, Kamakombe hariho axe ikujyana Kavumu ku kibuga cy'indege. Hakaba ari na axe indi ishobora kukujyana Mwenga, Kabanangwa, ukaba wava Bukavu ugahita ujya Kamituga. Aho Kamituga rero hari centre minier nini cyane, hari amasosiyete nka za Namoya Mining, za Lugushwa Mining, za Kamituga Mining, hariho Banro, hari za Lwinja. Ibi byose ni ekonomi yerekana ko turi kuvuga ati se hashobora kuba ubwigenge bw'iyi eneo, eske byashoboka? Bafite capacité. Urareba rero kuri capacité économique iri ku rwego rwo hejuru n'ibindi bihugu byo muri Afrika ahubwo bidafite, kandi yo ari ama province. Uba ni ku rwego rw'ama province, ariko les axes commerciaux, axes zicamo ubucuruzi, urebye economie potentialité hari, haba ku rwego rwa agriculture, ku rwego rwa élevage, ku rwego rwa mining. Zi province zombi nizo ntanzeho exemple mwahira ama province yose 8 ari muri Alliance Fleuve Congo. Urumva ko ekonomi yazo iri hejuru, ku buryo kuva ngo habaye ubwigenge ntabwo rwa ngo yaba ari igihugu gikennye, ahubwo cyaba ari igihugu cyaba model mu bihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba na Afrika yo hagati. Tugiye ku rwego rero rw'umutekano, kuri defense sécurité, ngo ni province zifite ubushobozi bwo kurinda ubusugire bwazo, kuko ubu ngubu
Alliance Fleuve Congo muri izo province ikontrola region militaire ebyiri ariyo 33e region militaire ya Sud Kivu na 34e region militaire ya Nord Kivu, kandi iyi 34e region urumva ifite kapasite y'uburinzi nka Walikale nibura Walikale muri programme ya Ministère ya Défense. Bon, nubwo kuri tele byari ibindi, ariko muri programmation yuvuga ko Walikale ifite brigade eshatu, ko Walikale yonyine ifite kilometre kare hafi 24,000, umva irabura kilometre 2,000 gusa kugira ngo ingane n'u Rwanda. Walikale yo yonyine muri programmation ya Ministère ya Défense uba ngo bapanga ko ishobora kurindwa na brigade eshatu, Masisi ikaba rindwa na brigade ebyiri, Ruchuru brigade ebyiri, Nyiragongo brigade imwe na Goma brigade imwe, ariko ibumbiyemo Air Force kurinda ikibuga cy'indege cya Goma, Navy Force yo kurinda ikiyaga cya Kivu, ikiyaga cya Albert, n'ikiyaga cya Ituri. Alors hakaba harimo unité za blindé, unité za artillerie, unité za military police, unité za intervention rapide, unité za protection de haute personnalité na za special force. Kumva hakaza rero nyuma na muri province na brigade ya reserve force. Nuko bipanzwe, urumva rero ni province nini cyane, ubwo nuko bidiplika kuri province yose ya Sud Kivu, kuko nayo muri capacité managériale ya défense nabyo byegeranye. Urumva ko kurinda iyo province kuko ari nini cyane bisaba nibura brigade 10. Urumva rero byavazi na hafi abasirikari bagomba ko basaga nk'ibihumbi 30. Urumva rero ni igihugu kizima, ni igihugu ko hari n'ibihugu bidafite na kapasite y'ingabo zingana nk'izo ngizo. Urumva ko Nord Kivu na Sud Kivu byonyine bishobora kwavazina neza hafi ibihumbi 60 by'abasirikari. Ariyo mpamvu kubera FARDC itabagira yashatsishije aba mercenaires, ikoresha FDLR, ikoresha ibihugu bya SADC n'icyo baze kubafasha, kuko ni territoire nini cyane, bigoye muri kapasite ya leta y'abajura biba amafaranga yose kugira ngo babone ingabo zashobora kurinda espace ingana nk'iyi ngiyi. No ku rwego nzego z'umutekano nabyo nibyo, yaba migration, yaba sécurité intérieure, yaba polisi, ni province zisaba main d'œuvre nini cyane. Donc urumva ko bishobora kuba biri muri capacité y'ibihugu, ahubwo bisaga n'ibihugu, kuko densité y'abaturage ni benshi, harimo capacité ya ekonomi iri ku rwego rwo hejuru isabwa kurindwa ku buryo bukarishye cyane.